Reka nkomeze mbifurize kugubwa neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye kubabwira nabwo ku makuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro. Ngiye kuba mbabwira ko Masamba Intore ategerejwe i Kampala mu gitaramo ndangamuco. Masamba Intore uzataramira i Kampala kwa 18 Gicurasi uyu mwaka mu gitaramo ndangamuco yifuza ko cyaba ngaruka kwezi kikitabirwa n'abahanzi batandukanye bakora umuziki gakondo. Uyu muhanzi uri mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda ategerejwe mu gitaramo bise A Culture Night aho azataramira abanyarwanda batuye mu mujyi wa Kampala bakunda umuco nyarwanda. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Masamba Intore yagize ati ni igitaramo cyo gususurutsa abakunda umuco w'u Rwanda batuye mu mujyi wa Kampala. Tuzatarama mu ndirimbo gakondo bazizihirwa bihagije rwose. Iki gitaramo kizabera muri Kampala Serena Hotel aho kwinjira bizaba ari 50,000 by'amanyayuganda. Itike yo muri VIP izaba igura 100 by'amashiringi mu gihe VVIP izaba igura 300 by'amashiringi. Masamba Intore yavuze ko uretse gutaramana n'abanyarwanda batuye muri Uganda yifuza ko ibi bitaramo byaba ngaruka kwezi bikaba bitumirwamo abakora umuziki gakondo. Ati muri Uganda hari abanyarwanda n'inshuti zabo nyinshi zitagira amahirwe yo kubona aho bataramira umuziki wabo, niyo mpamvu ndi gutekereza kuko iki gitaramo cyazajya kiba ngaruka kwezi. Masamba agiye gukora iki gitaramo mu gihe ari mu myiteguro yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 40 amaze mu muziki nk'umuhanzi wabigize umwuga. Amakuru yacu y'imyidagaduro ndetse n'imikino reka tuyakomereze hano i Burayi aho ngiye kubabwira imyiteguro ndetse n'ibyo kwitega umukino wa Real Madrid ndetse na Bayern Munich muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Urugamba rugeze mu mahina rero ku makipe ane ari muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Iyi mikino izakinwa kuwa kabiri tariki ya 30 Mata uyu mwaka aho Bayern Munich izakira Real Madrid, bukeye bwaho kuwa gatatu Dortmund izakire Paris Saint-Germain. Imikino yose iteganyijwe isa 3. Umwe mu mikino yitezwe cyane muri iki cyiciro nuwo Bayern Munich izakiramo Real Madrid kuwa kabiri tariki ya 30 Mata umwaka wa 2024 saa 3 kuri Allianz Arena. Ni ikibuga ikipe yo muri Espagne itazajyaho yikandagira kuko ari kimwe mu biyihira muri iri rushanwa. Muri rusange amakipe yombi amaze guhura inshuro 26 aho 24 hari mu mikino yo gukuranamo. Ni inshuro ya 8 amakipe yombi ahuriye muri kimwe cya kabiri aho ebyiri zeruka zose Real Madrid yazitsinze mu mwaka wa 2013, 2014 na 2017, 2018. By'umwihariko Bayern Munich imaze imikino 7 idatsinda Real Madrid aho yatsinzwe imikino 6 inganya umwe gusa. Allianz Arena ni ikibuga gihiriye ikipe y'i Madrid cyane kuko imikino 3 iheruka kwakinira yayitsinze yose. Mu mwaka wa 2013 ndetse no wa 2014 yahatsindiye ibitego 4 ku busa mu gihe mu mwaka wa 2016, 2017 na 2018 yatsindiye ibitego 2-1. Real Madrid ntiratsindwa muri uyu mwaka w'imikino muri irushanwa kuko yatsinzemo imikino 7 inganya 3. Mu mwaka wa 2016, 2017 nibwo yamaze igihe kinini itaratsindwa imikino 11 aho byaje kurangira yegukanye igikombe cy'uwo mwaka. Umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti yatangaje ko bazahura n'ikipe ikomeye cyane aho yabigaragaje isezerera Arsenal muri kimwe cya kane. Ibi uyu mugabo Ancelotti yabivuze muri aya magambo ati ni umukino mushya n'amateka mashya azaba yandikwa. Turizeye nubwo tuzangana n'ikipe ikomeye kandi ifite abakinnyi beza ku giti cyabo. Babigaragaje basezerera Arsenal. Twubaha Bayern Munich cyane, ni ikipe y'amateka kandi ifite uburambe muri iri rushanwa. Umutoza wa Bayern Munich Thomas Tuchel yatangaje nawe ko Real Madrid igoye. Uyu yabivuze muri aya magambo ati iravanze hagati mu kibuga kuko bakinisha abakinnyi babiri bugarira n'abandi basatira, bakina birekuye cyane ndetse n'ubunararibonye bwinshi. Tuzagerageza gushaka ibisubizo. Iyi kipe ishobora kuzaba yagaruye abakinnyi bakomeye barimo Serge Gnabry, Konate, Neymar na Majish Delic, Upamecano, Jamal Musiala na Leroy Sane. Ni mu gihe Real Madrid nayo izagarura Ferdinand Mendy wari umaze iminsi afite imvune na Aurelien Tchouameni utarakinnye umukino wo kwishyura muri kimwe cya kabiri kubera amakarita y'umuhondo. Muri uyu mukino benshi bahanze amaso abongereza babiri aribo rutahizamu wa Bayern Munich Harry Kane ndetse na Jude Bellingham wa Real Madrid. Muri uyu mukino benshi bahanze amaso abongereza babiri aribo rutahizamu wa Bayern Munich Harry Kane ndetse na Jude Bellingham wa Real Madrid. Kane uzaba ari
ari imbere y'abafana kuwa kabiri azaba ayoboye ubusatirizi bwa Bayern Munich amaze gutsindira ibitego 42 muri uyu mwaka. By'umwihariko mu mikino 10 amaze gukina muri irushanwa yatsinzemo ibitego 7 atanga n'imipira 3 yavuyemo ibindi. Nta kabuza uyu ni umwe mu bo guhangwa amaso cyane ko Bayern Munich iri rushanwa rigiteza amakiriro nyuma yo gutakaza igikombe cya shampiyona cy'Ubudage yari imaze imyaka 11 yegukana. Ku rundi ruhande n'undi mwanya mwiza kuri Jude Bellingham wo gukomeza kwiyereka isi ndetse no guhumuriza abakinnyi ndetse n'abafana ba Real Madrid. Uyu mukinnyi niwe bashingiyeho umukino wa Real Madrid ndetse ni nawe umaze kuyitsindira ibitego byinshi aho yatsinze ibitego 21 mu marushanwa yose. Ntiwavuga ibyo kwitega ngo urenze ngo abatoza cyane ko burya ku kigero kinini aribo bagena imyitwarire y'amakipe. Umutoza wa Bayern Munich Thomas Tuchel uri ku gitutu gikomeye ndetse amakuru amusohora muri iyi kipe ni menshi. Ni umwe mu bakomeje kuzamura urwego muri rushanwa nyuma yo kurihesha Chelsea mu mwaka wa 2021 ndetse no kugeza Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma mu mwaka wa 2020. Ku rundi ruhande umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti umwise mwarimu ntiwaba uri kure y'ukuri kuko amaze kwegukanira irushanwa inshuro enye zirimo ebyiri ari kumwe na AC Milan ndetse n'izindi ari kumwe n'iyi kipe y'i Madrid. Ngende Josephine Uwizeyimana bashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru yacu mashya tugenda tubagezaho, bibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bishya agenda bagezaho.